Manipurda Article 355 Thamkhre Law and Order Center na Paikre Valleyda Khulai Paiba Yamna Leire Haikiba Aduna Afspa Thamlkpabadi Madugi Daita Pumba MP Afspa Bimol Pugadabni Haina BJP spokesperson Sureshkumar na Thamkhre BJP spokesperson Sureshkumar ki wafam khara tamina simyam wafam se some militants in the valley haiba wafam se masig atazi kari no haiba se pressing su not to yo Manipurda ngasi thoiba valley the lady ba Manipur ngang na honari ba Manipur ki saktam kai na honari ba khun ngak pa sing asigi matak ta ozabi mon ngarang on the floor of the parliament of the house ta tham khibutuna takudi khun ngak pa sing je ma ki yetna bani haiba haimen mu thoi yamna lego thiba mana ngarang ke tugumba record ta parliament da India pumba world pumba na khangba adugumba president gi adugumba motion of thanks ta ozabi mon ngarang belly da lalongbo mayam leire khulai paida sino wai chare na hai ki bodo maduna maram waraga Manipurda armed forces special power act thamukpa taragadi ozabi mon should be held responsible happening to we know Manipur na si chai ba praja sing se yam war bani ekoi politically game na politically allegation na sade ekoi na hijacking modi ozabi molda honorable MP de ekoi na hijacking modi ekoi na hai bani nglang di jiri ba bodi pale me ekoi ko BJP na hai ka lak pani jiri ki thambok se pande congress na rang pande pale lebo thibana jiri ke to ko ka na pande ki ba lebo thiba thambok da angang awum haliba nupi awum haliba do kana na hatpano hai si ma kani pandungam do misam hatpa nupi angang da khut thaba si kani ko terrorist ko weba madu kumba misak sing adu ko na kani ko BJP na hai kuki jo terrorist hai baneba hai ni terrorist hai wo si wo pandungam da kuki militant hai na yam so ko na mo ozabi mo na PPD bu kani ki no aduna mayam na khangbi ga do sa hauzik mayam na ngang na wapam ma lei kuki MLA tara se congress ta support tawraga mathan da me ko na sarkar parakani na tawiba asado wafo mo thamjage ai gi pana ICU da taraga leiba kanda masa singa da in khol munnabri moonda mapa da sign lo gi sat na bi do ozabi mo de topiu Manipur na si chai bo mai se kantai de horuk pano mataw karna mutut ka de haibarom de satsi loshil pada ina thamjani ngasi ozabi mo na ngarang yam kan haiba honorable chief minister atu tawde ada tawde ozabi mo na khangbi ka do se Manipurda article 355 Thamkhre 355 na kari pi article yam na khangbi ba yam na qualified over ozabi mo na 355 ki athar khangam do se laiba tibani 355 na takpadi Manipur gi law and order se center na pai kra bani adu administrative power di honorable chief minister na pai ga ngasi session tawri aduna som da chala mumsi ekoi na loshil pada haisen ingse Manipur gi mute oina chatpa taragadi Manipuri sing na thengdari ba awa ba wangang biu adu natana mitop tagi lakpa miyan chama gi mong da wangang pa se yamna label thibani adu ekoi taseng ngarang gi wapam se yamna strongly ekoi yamna dissatisfied oijai amadi honorable MP ozabi mon gi wapam se taseng na yamna adu gomba best less oiraba kari hai tare Manipur chai ba mai ji horopam khangbo misek amana ngang da bani adu loshil pa line mo kan thamjage Manipur ngasi thoiba irang se kana ga thokna ba Manipur ngasi thoiba irang se yom mai thak ri se kana no misam hat pa ho ri se kana no hai ba se ngasi phawda Manipur gi mute silaka chakhi ozabi mon honorable MP na floor of the house thamdri basina takpadi ozabi mon gi manung da karam hidden agenda leiba ga ba se BJP gi spokesperson mo no wapam thamjare